hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Biravugwa yuko ikiyaga cya Kivu cyuzuye amazi akaza akarenga inkombe ndetse akaba yakwangiza ibikorwa remezo. Ahazwi nka Little Paris amazi yahuzuye cyane, kuko nimba wibuka neza cyangwa se nkuko ubireba ku iyo foto urabona ko ari stage abahanzi bidagaduriragaho, ariko ikaba yarengewe. Si nibyo gusa, urebe neza iyo mitaka ubonaho, iyo mitaka nayo nta hantu hari umucanga uhagije abantu bidagaduriragaho, ariko ubu siko bimeze. Muri minsi yaguma mu rugo urabizi neza ko utubari, restaurant n'andi ajyatandukanye abera imyidagaduro bisa nkaho bifunze. Rubavu rero ni kamwe mu turere dukoze ku kiyaga cya Kivu. Hari n'umucanga mwiza cyane abantu bidagaduriraho bagiye batandukanye. Kuri ubu rero siko bimeze rwose, kubera gahunda ya guma mu rugo igamije guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ibikorwa byarahagaze. Hashize iminsi 41 gahunda ya guma mu rugo yarahagaritse urujya n'uruza rw'abantu, ariko burya si icyo gusa, kuko nyuma yo guhagarikwa ibikorwa remezo byangiritse ku kiyaga cya Kivu ibintu byaracitse. Byavuzwe yuko burya impamvu iki Kivu cyuzuye bikagera naho gisatira inkombe zikayipfukirana zigapfukirana ibikorwa byose biyiriho, hari bamwe bavuga ko impamvu ari uko imvura imaze iminsi igwa. Gusa ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije rema ntacyo kiratangaza, ariko iteganyagihe ryo rigaragaza ko hakiri imvura nyinshi. Niyo mpamvu abantu bose muri rusange basabwa kwitwararika, abari mu manegeka bakava, tukazirikana yuko iyi mvura ishobora usibye no kwangiza ibikorwa remezo ishobora no kwangiriza ubuzima bwacu. Murabizi neza bamwe ubuzima bari kugenda babuhaburira. Bakunzi reba imyidagaduro mwe mukunda Little Paris, murabona ko ibintu bitoroshye. Iyi mvura nta mikino ifite, iyi mvura ntago itina. Murabizi Little Paris iri kumwe nawe na Lakeside murazi cyane. Ibintu rero ntago byoroshye nyaboneka. Iyi mvura sinzi ntago isanzwe. Yes, nguko rero nagiraga nkubwire uburyo Lakeside na Little Paris ibintu byifashe. Urabyumva, amazi yabaye menshi cyane, tudasize Tam Tam amazi naho yabaye menshi cyane. Ibintu rero ntago byoroshye nyaboneka. Iminsi yaguma mu rugo rwose, guma mu rugo hatari ibintu ntago byoroshye habe na gatoya. Nguko rero werimba ukurikiranye iki kiganiro ni Hot Time TV, urakanda subscribe kugira ngo tujye tukugezaho utuntu tw'ubwenge tugiye dutandukanye, tukumenyeshe ibintu bimwe na bimwe bigenda bibera mu turere cyangwa se no hanze y'u Rwanda n'igihugu cyacu muri rusange, tutakibagiwe muri rusange. So ciao, Imana ikomeze ibandebere, ikomeze ibandindire. Ndabakunda cyane n'urubuga rwanyu Hot Time, kanda subscribe kugira ngo ugere nayo ku soko y'amakuru yizewe kandi atangiye ku gihe.